Stani da ti kažem. Slušaj, pošto je danas 9. januar, jel ti, drugarija, znate vi šta je danas? Ne znam. Danas je dan naše republike, znaš. I danas je slava naše republike, Sveti Stefan. Da, ja jedva čekam, mi kad završimo drugari emisiju, ja odmah idem tamo da gledam paradu, onu. A stani da ti kažem. Kaži. Moji baka i deda slave Stevanj dan. Stvarno? Da, danas je puna trpeza. Dolaze nam rođaci sa svih strana. A naravno dolazi nam i dosadni rođak Mirko. Ne znam kako ću da podnesem. Jel to onaj, padne mi ovo, nema veze. Jel to onaj dosadni rođak što si mi pričala o njemu? Drugari, Tamara ima jednog dosadnog rođaka koji stalno ovako voli da priča. A Tamara je super prema njemu jer ona je prema njemu tolerantna, znate? Tolerancija je prava zafrkancija. A mogu li ja da dođem kod tebe na slavu danas? Možeš. Da, baš ću doći da ručkam kod Tamare kolače. A može, ajde sad da pogledamo jedan film o Svetom Stefanu i o našoj slavi. Može. Ajmo. Stani da ti kažem. Sveti Stefan je prva krsna slava nakon Božića. U nekim slučajevima se slavi kao treći dan Božića. Sveti Stefan je prvi od sedmorice đakona koji su apostoli rukopoložili, pa se zbog toga on i naziva arhiđakon Stefan, prvi među đakonima. Kod Srba postoji veliki broj narodnih običaja vezanih za Stevanjdan, kako se u narodu zove, a najrašireniji su da se na dan Svetog Stefana iz kuće iznosi božićna slama, vjerujući u njenu plodotvornu moć. Prvo, pažljivo pometena i skupljena ostavlja u štalu, privredne objekte, voćnjak ili među košnice radi podsticanja roda i napretka. U nekim dijelovima Srbije na Stevanjdan domaćin sa sjekirom odlazi u voćnjak da, kako se kaže, posječe nerodna stabla. Uzmahne sjekirom, a neko ko je sa njim ga odvrati od sječe, govoreći mu da ne sječe jer će ove godine da rodi, pa stavi rukovet božićne slame u raklje stabla. I tako od voćke do voćke, dok ne zakite slamom radi pospješivanja rodnosti sva stabla koja su prethodne godine omanula u rodu. Vjerovalo se da božićna slama štiti voćnjake od grada. Slavski kolač za Stevanjdan mjesi se dan prije slave i ukrašava se figuricama ptica, žita, grožđa, burencima, knjigom. Iznosi se na već obogaćen sto sa suvim voćem, orasima, medom, jabukama i narandžama, a zatim posvećuje i sječe ili lomi po tradiciji i običajima. Republika Srpska obilježava Svetog Stefana kao svoju krsnu slavu i kao Dan Republike. Stani da ti kažem.